Rp5.000 boleh bang? Boleh. Oh, di kilo. Rp5.000 deh, tapi ibunya dulu deh. Oh, bu, ibu dulu. Yang mana yang jangan Kayak ngomong kantong. Ya, aku mau beli tape. Cukup aja. Sekilonya berapa sih bang? 10.000. Setengah kilo 5.000. yang goceng mah. Buat video bu, buat konten. Konten. Cobain aja bang. Cobain aja. Aku mau beli ini tape 5.000. Belum boleh dilayani. Ini Pak, dari singkong ya Bang ya? Iya. Dari singkong di apain pun selembek Bang? Masih lagi. Ini aku beli 5.000 aja. Bentar. Awas di jalan. Ya udah ini.